Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Gnoilam Jonga Khasi Student Union, West Khasi Hills District Union. Haga khandai truk yayong arajar pausan. Kialit banyak kendu Deputy Commissioner Jonga West Khasi Hills District, ubak Garrett LSN Dykes, banai tiru ikador khas halo kimat thongkam thongjam, limbaga District Selection Committee, bat dawaru badeban pemanapat ba ikidikot Jonga District Selection Committee, kenang berwanra ikajing thongkam kabashai, bat kabam no shiliang. Hau keruak balapa asyikilar patai kubor, keseng keladawaru belong no ika written test, beladap dan benaling baga advertisement nadu usnam araja arpau, bagi wepat kisnam kibrang sateng haduk mentah. Sengke isu Western District, kawan ikan tu yang DC, yang Western District, menikuran halau kejadian. Sebab kinong samlah wakam pelai kendu, makin sini berkisah pula alai. Maksud mengi sibun kejingduna kepada kejingkutam tungjam, buat jingkot interview, ya kisamlah nadu acara aku. Kapoi ke banikong ki mengi keren mentah, buat DC kalau kejingkuat jingtip lenjung ni, ya kita kejingkot kita DC, marhadu mentah. Limat nimpat juga jingtiap marang ni semua ba hawi senam dakiwe ki member hawi senam kiwe ki member ni hadu mentang kentem dan keleng jongi la pan udisi udi ban ai ketaki dekat keteng jongi taki dekat jong ka DSC dan keleng jongi la de ban ai ni dan keleng jongi ngensa penmi yakine ha ki ketuar nama ki ba ni tem te hawi pat ke poin ke bangi yakran ke bede baka written test keba nakaliang ka office jung deputy commissioner nadu arja atau lade ban khat application ya ki pajba ya ki sama watkam kebe ki pus per jong ka DSC rei nadu sna baja atau hadu minta nakaliang ka DSC kapala balai kapat khat tentas te nakaliang jongi la banjur UDC ba syabun penlong ini ka we pat ka jingkhat interview yakini ki usna arja pesan de pendap syai ka usna arja atau baki samla kila tap di por nomor UI baki sama jungi la sansne kila syang hieng henrei lengba kani ka jingkhat no ya kani ka pretentas nang scam samla jungi badai hok ban yo kin yo ban one time exam kin yo ban trikam ban yo kam ke jam tena keleng deputy commissioner ula kularingi ba hapo lai banai impendap na kani ka jingkhat interview ya kani ka pretentas te ngi scam ba kai ba deputy commissioner ula kular kilong ke ba ila de kran teknologi pat berkuai ke poin kebeda berka jing light ke jing lik jong ke jing kali jong ke DSC tu mangi tiap mangi ia kini kisah pula adab sibun ke jing dunah kebeda berka jing penterikam kamtam nakaliang ke office deputy commissioner kamla ban yajbej ban kumdu ban yada nak ni ke jing lik ke jing kali bat khlang baki samla jongi kindon ke jing syania ya ke office deputy commissioner kamtam ke DSC banang ni khmat ke office jong DC ke ban long strict bah halor kan ke jing sat jing kali ba dia ke jing penterikam yakin ki ba ki samla jungi ki ladu jing kerman ki senam tena kaliang jong DC hi lokular ba un le ke badan kam bat unom sya syu ni ba unom le syu kum ha ko bladap ba sim kia ke benta ke baki samla ki kwa